Pemirsa kewentenan Bawi siap potong ring sejroning nyangre galungan ring Kabupaten Klungkung kepasti kayang aman. Dinas Pertanian Klungkung taler tedun langsung untuk nureksain kesehatan miwah kewentenan ternak Bawi siap potong mangde side kesiagayang majeng kramani. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung Ida Bagus Juanide Mausang anutin data kuentenan ternak bawi ring Kabupaten Klungkung kantos samas da seukud saking wilangan pabuat ritat kalegalungan sani kantos lungatak nanggu 6 ukud nanging pabuat bawi ring Klungkung taler rauh saking Kabupaten Bangli miwah Karangasem. Manut Juanide paiketan ring Dinas Pertanian sampun dunang tim anggen nureksain kesehatan ternak bawi sani pacang ketampah mangdane aman kaajeng oleh kramene pamekas ring rahina penampahan kalungan tanggal 17 Februari tim kesehatan hewan taler pacang tedun kagena pemotongan untuk nureksain kesehatan ternak asa punika taler Pemkab Klungkung taler ngelaksanayang monitoring ring kuentenan arge sawetara komoditas nyangre galungan ring pasar Galiran Klungkung tanggal 3 Februari sani lintang anutin seselah ring lapangan kauningin arge daging bawi ring pasaran kantos ulung dase tali rupiah a kilo raris ring arge daging ayam 3 dase kutus tali rupiah kilogram miwah daging sampi 1 kali dase tali rupiah a kilogram dan pos nguningayang.